Rock, main yuk karaoke, happy. Astagfirullah. Enggak ah, gua udah berhenti. Ayolah, gue gabut banget nih. Kali ini aja. Sorry, gua udah tobat. Ayolah, please. 50-50. Enggak, sekali gua bilang enggak. Yaelah, lu gak asik. Gue bayarin dah. Nah, ini gua baru demen. Tunggu dulu ya, gua ganti baju. Sibuk amat sih lu. Lagi catat sama siapa sih? Catat sama cewek gua lah. Gua kan lagu, emang lu jomblo. Terus lu bangga? Bangga lah. Lu tahu jajanan SD cepet laku kenapa? Kenapa? Karena murah tolol. Lu tahu kenapa dagangan pasar gak laku-laku? Kenapa? Karena basi bego. Woi, lo kenapa sih kok bingung gitu? Lagi sedih gue. Sedih kenapa sih? Ceritalah. Ini lihat YouTube Nisa Sabian, lihat TV Nisa Sabian, dengerin radio Nisa Sabian juga. Pas lihat dompet Nisa Eutik. Gak ngerti lagi dah gua sama netizen. Baik diomongin, jahat apalagi. Pinter banget dah nyari-nyari kesalahan orang lain buat dihujat. Lah lu suka pujian apa hujatan? Gue sih lebih suka hujatan. Lah kenapa? Karena saat hujatan itu ada pesta, ada makanan, banyak orang. Seru dah pokoknya. Itu hajatan goblok. Ya Allah, hirup ke ujur wa. Kunaon gitu? Muka Facebook mode lolong, muka WA nu ngechat, muka HT sok sieun ka nunggeus-enggeus. Mending muka warung bae lah. Emang sia boga modal? Henteu. Mengheningkan cipta mulai. Ayolah, gue gabut. Ayolah, satu kali ini aja. Gabut bet nih. Action. Action. Karena mulah tolol, mulah. Action. Lah lu suka pujian apa pujatan? Action. Lah lu suka pujian apa pujatan?